burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birahindutse. Nagezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatanu Kamena 2026. Umushinwa Sun Chung yabivuze neza mu kinyejana cya 5 mbere ya Yezu Kristo. Yagize ati intambara ni nziza iyo utsinda uyitsinze utarinze kurwana. Birahura neza na Napoleon Bonaparte. Uyu ni Umufaransa wabayeho mu bijyanye n'intambara ikomeye mu mwaka wa 1739 kugeza mu mwaka wa 1821. Yagize ati ingabo zigendera ku nda yazo, en armée marche on its stomach. Nuko rero yabigaragaje cyangwa se agaragaza ibiri kugenda biba. Birashimangirwa kandi na General Adolgas Martish. Uyu ni Umunyamerika wabayeho mu 1880. Yagize ati abasirikare bafashe ntibapfa, bagenda bazimira buhoro buhoro. Aho yagize ati all the soldiers never die, they just fade away. Birero kandi birazagura neza na page ikomeye tugiye kurambura tureba ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kurati yasange Kamanyora muri aka gace kamaze kwinjira muri combat reinforcement. Muri ibi bihe turaza kureba kandi bijyanye na forward deployment position muri ibi bice. Turebe ground surveillance komeje kugenda igaragara kuragisi Kagogo Kageregere muri ibi bice. Birahura neza kandi n'ibikomeje kugenda bitegurwa bijyanye no observation post mu bice bitandukanye. Biraza kandi gushimangirwa bikomeye nibiri kugenda bigaragara. Aho rero kuva mu bice bitandukanye bya Minembwe naho hongeye kwinjira mu bidasanzwe mu bice bya Kakenke, Bidegu na Mikenke biteye ubwoba. Nibyabereye mu misozi tugiye kureba tukareba operation zikomeye zakozwe n'indege za Ket-6 muri ibi bice zakoze ibijyanye n'ivyo Fardc ivuga ko bidasanzwe. Ni mugera abo kurande rwe M23 bari gutabaza bagaragaza ko ibiri kugenda biba ari ibintu biteye ubwoba. Bagaragaje amakuru akomeye y'imirwano ikomeye. AFC yagize ati AFC recall that the Kinshasa regime had been formerly warned of the dramatic consequences of these repeated attacks, which continue to show the destroy citizens' properties and cause the forced displacement of thousands of our compatriots. Aho bagaragaje ko bari kuhamagarira amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko leta ya Kinshasa ikomeje gukora mu buryo budasanzwe buteza ingaruka bijyanye n'ibitero byisubiramo bikomeje kugenda biteza imfu, bigasenya ibikorwa remezo by'abaturage, bigatuma abaturage benshi bahunga ku gahato. Bikaba bigaragazwa ko batazigera bihangana. Hagati aho rero kubijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara ndetse n'ibigenda bivugwa, indi page ikomeye iragaragaza ko witwa Lieutenant General Rwibasiro wayoboraga amashuri ya gisirikare muri Fardc yakuwe ku mirimo ye. Tugiye kurebera hamwe kandi biri kugenda biba n'ibijyanye n'umutekano n'amakuru akomeye agezweho. Ni muze tubane kuri iyi page ikomeye turebe biri kugenda biba. Byagiye bigaragara biri kugenda biba so ubwa mbere bigenda bivugwa kandi bigaragara bihagaze guti Kamanyora. Reka dutangire page amakuru acu turebe biri kugenda biba. Amakuru ari guturuka ku mirongo itandukanye y'imbere mu bikorwa bya gisirikare mu bice bya Plaine do Ruzizi hagati ya Kamanyora, Sange, Ruvunge na Kagogo aragaragaza ko muri iki gitondo cyo kwa gatanu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 hakomeje kugaragara imyiteguro ikomeye y'ingabo za Fardc n'imitwe basanzwe bafatanya. Ibintu bikomeje gukurikiranwa n'impande zose ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko amakuru ava ku rwego rw'ubutasi bwo ku rugamba bigaragaza ibizwi nka battlefield intelligence aragaragaza ko ibikorwa byo gukusanya ingabo, troops concentration no kwimura ibikoresho bya gisirikare, military logistics deployment bizakomeje kugaragara mu masaha y'ijoro no mu rukera rwo kuri uyu wa gatanu ku mirongo myinshi y'ingenzi y'urugamba mu gace ka Sange. Ibikorwa bizo kongera ubushobozi bw'urugamba combat reinforcement bizakomeje kugaragara ahazwi nka Kibogoyi
Kabunambo ndetse na hafi y'ibirindiro bya MONUSCO. Amakuru aremeza ko hari ibikorwa byinshi byo guhuza imitwe itandukanye yitwaje intwaro irimo Fardc na FDR ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Abasesenguzi ba gisirikare bemeza kandi bakavuga ko aka gace gafatwa nk'ihuriro rikomeye rya logistic kodo, aho rero hifashishwa mu gutegura no kohereza ingabo ku mirongo y'imbere y'urugamba ibizwi nka forward deployment positions. Muri iki gitondo ibikorwa byo kugenzura inzira zose ziganisha kuri Kamanyora no ku mupaka wa Bugarama bikomeje gukorwa n'ingabo ziri ku ruhande rwa FC hamwe n'izindi nzego z'umutekano zikorera muri aka gace. Ubutasi bwo mu kirere aerial reconnaissance nabwo bwo ku butaka ground surveillance bukomeje gukorwa kugira ngo harebwe niba nta gitero gitunguranye gikomeje kugenda kigaragara. Ku murongo w'Akagogo ugana Kagerere amakuru ari kugaragara aragaragaza ko habonetse ibikorwa byinshi byo kwimura abarwanyi b'Abazalendo, imbonerakure ndetse n'abasirikare be Fardc n'ibirindiro by'imbere. Abakurikiranira hafi bya gisirikare bemeje ko aka gace gafite agaciro gakomeye kubera ko gashobora gukoreshwa n'inzira yo gutangirizamo offensive operation igamije guca intege ubwirinzi bw'uruhande bahanganye. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu ibikorwa byo kurinda no gukaza defensive parameter birakomeje kugaragara ku mpande zombi. Hari kandi amakuru yerekana ko agizweho observation post nshya mu misozi ikikije uwo murongo kugira ngo hakurikiranwe buri rugendo rw'ingabo ziri muri aka gace. Ruvungi naho ntibyoroshye, dukomeza kuri action ya Ruvungi Katogota turabwira ko Ruvungi bikomeje kugaragara ko aha hakomeje kuba hamwe mu nkingi z'ingenzi z'ibikorwa by'intambara muri Plaine de Ruzizi. Mu masaha 28 ashize amakuru yaturukaga muri aka gace yerekanaga ko habayeho kongerwa kw'ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare birimo motors, machine guns ndetse n'imodoka zitwara abasirikare. Abasesenguzi baravuga kandi baremeza ko Katogota ishobora kuba imwe mu ntego z'ingenzi zishobora kwibasirwa mu gihe haba hatangijwe offensive operation ku rugero runini. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu ibikorwa byo gucukura imyobo y'ubwirinzi ibizwi mu gisirikare nka defensive strengths, gushyiraho firing positions no kongera observation point bikomeje kugaragara ku mpande zitandukanye z'uyu murongo w'urugamba. Andi makuru akomeje kuvugwa kandi najyanye n'indege za gisirikare za leta ya Kinshasa. Biravuga ko rero hari kajugujugu z'intambara ziri mu rwego rwa attack helicopters zoherejwe mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo zifashishwe mu bikorwa bya gisirikare. Icyakora kugeza ubu muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu nta makuru yigenga aratangazwa kuri izo ndege zatangiye ibikorwa byazo by'urugamba. Abasesenguzi baravuga kandi baremeza ko gukoreshwa mu bikorwa bya cross air support, troop mobility ndetse na reconnaissance mission mu gihe imirwano yaba ikaze bishoboka. Muri rusange ku mirongo yose Kamanyora, Sange, Kagogo na Ruvunge ibintu birangwa n'umutekano muke n'imyiteguro ya gisirikare ikomeje ku mpande zitandukanye. Nta mirwano ikomeye iratangizwa muri iki gitondo, ariko ibikorwa byo gukusanya ingabo, kongera ibikoresho bya gisirikare no gukaza ubutasi birerekana ko impande zihanganye zikomeje kuba mu rwego rw'ejuru kwitegura urugamba bizwi nka high combat readiness. Abasesenguzi ba gisirikare bambwiye ko amasaha yariyo yose bishobora kuza kugira uruhare rukomeye mu kugena icyerekezo cy'umutekano muri Plan de Ruzizi ku mirongo ihuza Kamanyora, Katogota, Kagerere ndetse n'utundi duce dutandukanye two muri Sud Kivu zakomeye. Ese niki abaturage bakomeje kugenda batangaza ko bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice, nkuko rero bamwe bamaze iminsi babivuga bagaragaza ko ibintu bitoroshye? Reka turebe icyo abaturage batangaza. Witwa Kabirati, biragaragara ko hano muri ibi bice bya Kamanyora, Sange na Ruvunge, Katogota na Kagogo ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Bigaragara ko tutafite ituze ndetse tudafite n'amahoro kuko isaha iyo ariyo yose imirwano irashoboka. Bamwe mu baturage bo muri Sange baravuga ko mu minsi ishize bagiye kubona urujya n'uruza rw'abasirikare n'ibinyabiziga bya gisirikare, ibintu bavuga ko bizatumye benshi batangira kugira impungenge z'uko umutekano ushobora kuba mubi cyane. Muri Kamanyora abaturage baravuga ko
hakomeje kukazwa ingamba zo kwirinda no gukurikirana amakuru y'umutekano cyane cyane abatuye hafi y'imirongo ishobora kuberamo ibikorwa bya gisirikare. Harabatangaza ko batangiye kugabanya ingendo zitari ngombwa no kwitegura kwimuka mu gihe cyari cyo cyose. Mu gace ka Ruvunge na Katogota abaturage baravuga ko bifuza ko impande zose zicyamiranya zakoresha inzira z'ibiganiro kugira ngo hirindwe ko bakongera gusubira mu by'imirwano nk'uko byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye mu bihe bitandukanye. Muri rusange abaturage barifuza amahoro bakagaragaza ko ibiri kugenda biba n'ibikorwa byose ari bo bigiraho ingaruka zikomeye. Naho se mu Minembwe byifashe gute? Reka turebe biri kubera mu Minembwe. Mu Minembwe uriro AFC M23 ryari ritangaje ko mu ijoro ryo ku itariki ya 3 rikira ku itariki ya 4 hagati ya saa moya z'umugoroba na saa 11 za mu gitondo ibikorwa bya gisirikare byakajijwe cyane mu bice bya Kakenke, Bidegu na Mikenke biherereye mu misozi miremire ya Minembwe, aho rivuga ko ihuriro ry'ingabo zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryakoresheje indege z'intambara n'utudege tutagira abapilote two mu bwoko bwa kamikazi drone ndetse n'indege za Cat 6 mu kugaba ibitero zo mu kirere. Kuko amakuru aturuka ku basirikare bari ku rugamba mu duce twa Minembwe bitangaza ibikorwa byo kugenzura ikire no gukurikirana ingendo z'ingabo zatangiye kugaragara kuva nimugoroba mbere y'uko ibitero bikaze bifata indi ntera mu masaha ya nijoro. Amakuru aravuga ko humvikanye urusaku rw'indege n'ibisasu byakomeje kugabwa mu duce dutuwe n'abaturage benshi. AFC M23 iravuga ko ibi bitero byibasiye cyane ibice byegereye imidugudu ituwe n'abaturage, ibintu bavuga ko byateje impungenge z'umutekano ndetse n'ibikorwa by'imurwa ry'abaturage bava mu ngo zabo berekeza mu bice bifatwa nk'aho bifite umutekano muke kurusha ahandi. Amakuru ava ku rugamba aragaragaza ko muri iki gihe impande zihanganye zikomeje gukaza ibikorwa byo gushimangira ibirindiro byazo no kugenzura imihanda y'ingenzi yifashisha mu gutanga ibikoresho bya gisirikare. Hari kandi amakuru avuga ko ibikorwa byo gukora reconnaissance no gukusanya amakuru ya gisirikare biri gukorwa mu rwego rwo hejuru cyane cyane mu duce twa Mikenke, Gakenke ndetse no mu nkengero z'imisozi ikikije Minembwe. Bamwe mu basirikare bari hafi y'aho ibikorwa biri kubera baravuga ko hakomeje kugaragara uburyo bushya bwo gukoresha ikoranabuhanga rya gisirikare, aho tudege tutagira abapilote dukomeje kugira uruhare rukomeye mu kugenzura aho ingabo zihagaze no gutahura ibikorwa by'umwanzi mbere y'uko agaba ibitero. Ku ruhande rwa AFC M23 iri huriro riravuga ko ryaratanze umuburo ku ngaruka zikomeye zishobora guterwa n'ibitero bikomeje bita ko ari ibyo kwibasira abaturage n'ibikorwa remezo byabo. Riravuga kandi ko abaturage ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga bari baramenyeshejwe ibyo bise impungenge z'umutekano muke bishobora guterwa n'imikoranire ya gisirikare. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukaza umurego mu misozi miremire ya Minembwe, amakuru ava ahabereye imirwano aragaragaza ko impande zose zikomeje kuba maso no kongera ubushobozi bwazo bwo kurinda abaturage n'ibirindiro. Abasesenguzi b'ibya gisirikare bo baravuga ko aka karere gakomeje kuba kamwe mu duce dufite agaciro gakomeye nk'igenamigambi rya gisirikare kubera imiterere yako y'imisozi ndetse n'uruhare gafite mu kugenzura inzira zihuza ibice bitandukanye bya Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Kugeza ubu nta mibare yigenga iratangazwa ku byangiritse cyangwa umubare w'abaguye muri ibi bikorwa. Ni ibitero rero byatangajwe na AFC. Icyakora amakuru ava muri aka gace agaragaza ko umwuka ukomeje kuba mubi mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda byiyongera haba ku butaka ndetse no mu kirere. Abaturage bo muri utu duce bakomeje gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze mu gihe amahanga akomeje guhamagarira gukurikirana no gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara, yewe nababwira ko ni page nshya igiye kwandikwa ibigiye kuba, kuko birembezwa ko Fardc yamaze kugeza abahibu benshi mu bice bitandukanye bikikije ibi bice byo muri Sud Kivu, ndetse aba bahibu special force batangiye kugenda bagera mu misozi y'ingenzi. Bigaragara ko isaha yariyo yose isasu ryaturika pa bikaba ibindi. Bihagaze gute ibijyanye n'abahibu? Ari amakuru y'ingenzi akomeye twamaze kwakira agaragaza ibiri kugenda bikorwa n'abahibu special force. Bihagaze gute? Ni mu gihe
gihe ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingorabahizi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari guturuka mu bice za Minembwe aravuga ko ingabo za Fardc zo mu mutwe wa Hibu zageze muri aka gace nyuma yo kunyura mu bibogobogo. Ibintu bikomeje gukurikiranira wa hafi n'abaturage ndetse n'abasesenguzi b'abayinga mu bya gisirikare. Amakuru yizewe agera mu itangazamakuru aravuga ko izi ngabo zageze kuri Puezero no mu nkengero za centre ya Minembwe mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane, nyuma y'iminsi mike zari zimaze zicumbitse mu gace ka Bibogobogo aho zari zarageze mu ijoro ryo kuwa kabiri muri iki cyumweru. Nkuko amakuru aturuka ahantu hatandukanye bigaragaza, izi ngabo zaturutse mu mujyi wa Baraka nyuma yo kuva Uvira no kunyura mu zindi nzira zitandukanye zaturutse ku buyobozi bukuru bw'igisirikare n'itegeko ryatanzwe. Urugendo rwazo rubaye mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kurangwa n'impinduka zitandukanye mu mikorere ya gisirikare no kongera kohereza ingabo mu bice bifatwa nkaho bifite akamaro gakomeye mu by'umutekano. Abakurikiranira hafi bya gisirikare baravuga kandi baremeza ko umutwe wa Hibu umaze igihe ukoresha mu bikorwa byihariye byo guhangana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo MRDP twirwaneho no kurinda ibice bifatwa nk'ingenzi mu rwego rw'umutekano. Kubiza ingabo zaroherejwe mu nkengero za centre ya Minembwe biri gutuma yibazwa niba koko hari ibikorwa bishya bya gisirikare biteganyijwe muri aka gace cyangwa niba ari gahunda yo kongera imbaraga zongererwa ingabo zisanzwe zikorera aha. Minembwe ni kamwe mu duce tumaze imyaka myinshi turangwamo amakimbirane y'amoko, ibikorwa byo kunyaga amatungo n'ibindi bintu by'ingenzi by'abaturage ndetse n'ibibazo by'umutekano byagiye bigira ingaruka ku baturage. Kubera iyo mpamvu buri gihe hagaragara urujya n'uruza rw'ingabo nyinshi, abaturage bakunze kwibaza impamvu n'intego yabyo. Ikindi ni gukura ku mipaka izo ngabo za Hibu ziherutse kugaragara mu Burundi, aho amakuru yavugaga ko zikomeje koherezwa mu bice bihana imbibi n'u Rwanda, nubwo ubuyobozi bw'igisirikare cya Kongo butaratangaza ku mugaragaro ibisobanuro birambuye ku nshingano zahawe izi ngabo muri ibyo bice. Bamwe mu basesenguzi babona ko bishobora kuba bifitanye isano n'imikoranire y'ibihugu byombi muri aka karere mu guhangana n'iki kibazo cy'umutekano muke. Icyakora kubiza ingabo zarongeye kugaragara mu bice bya Minembwe nyuma y'icyo gihe cyose byatumye bamwe mu baturage banakurikiranira hafi bya politike n'umutekano bongera kwibaza ku migambi mishya y'igisirikare iri gutegurwa mu bice bizamurenge, ari naho byo bigize imisozi ya Fizi, Uvira na Mwenga. Kugeza ubu nta mirwano mishya iratangizwa mu Minembwe cyangwa mu nkengero zaho hikozwe n'abahibu. Abasesenguzi bemeza ko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo komeje guhindagurika. Kohereza ingabo mu bice bya Minembwe bishobora kuba biri mu rwego rwo gukomeza kugenzura ahantu hafatwa nk'ingenzi, cyane cyane mu gihe akarere gakomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'imitwe yitwaje intwaro. Zongeye gukomera mu bijyanye na G3 bihagaze gute? Ni Lieutenant General Rwibasira Ruyumbu Obedi wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritswe ku mirimo yo kuba komanda w'amashuri ya gisirikare muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko rero bigaragara mu nyandiko y'umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Lieutenant General Rwibasira yasimbuwe na General Major Kalonda Fambo Cafe nyuma y'inyandiko yerekeye ihagarikwa rya Lieutenant General Rwibasira Ruyumbu Obedi, komanda w'amashuri ya gisirikare mugizwe komanda w'amashuri ya gisirikare bizagateganyo kugeza igihe azatangirwa amabwiriza mashya. Ndabasaba rero gukorana, gukunda igihugu mu buryo muzagera ku byo umukuru w'igihugu abitezeho. Ibi rero ni ibyatangajwe mu byanditswe n'umugaba mukuru wa Fardc Lieutenant General Banza Mwarambwe Gile yemeza ishyirwaho rya General Major Kalonda Fambu Kafu. General Obedi Rwibasira yabaye umuyobozi w'akarere ka 34 ka gisirikare ka Fardc muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi yabaye umuyobozi w'akarere ka 5 ka gisirikare ka Fardc muri Kasayi. Nkuko bitangazwa n'amakuru akomeye akomeje kugenda agaragara anatangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Hagati aho mu yandi makuru akomeye ari kuvugwa mu gisirikare cya Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nuko urukiko rukuru rwa gisirikare kuri uyu munsi w'ejo kuwa kane rwatangiye kuburanisha abantu 10 barimo ofisi 9 n'umusivili umwe bakurikiranwe ibyaha birimo gushaka
guhirika ubutegetsi bwa son excellence Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mu bagejejwe imbere y'ubutabera barimo General Christian Chiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Congo hagati ya 2022 ndetse na Mutarama 2025. Abaregwa barimo kandi General Numbi wahoze ari umugenzuzi mukuru w'ingabo za Fardc we utitabye urukiko ko amaze imyaka ibarirwa muri 5 aba mu buhungiro. Uyu yavuye muri Congo muri 2021 nyuma yo gukurwa ku mwanya w'ubugenzuzi mukuru wa Fardc mu mwaka wabanje. Numbi yarasanzwe akurikiranwe n'ubutabera ku ruhare akekwaho mw'iyicwa ry'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Floribert Chibaya ndetse na Fideli Bazana. Abandi baregwa ni General Major Maurice Nyembo, Brigadier General John Ngoyi wa Kabira, Brigadier General John Sangwa Muhemedi, Colonel Gaye Mukombozi Zahandi, Colonel Pati Sangwa Lumbu, Colonel Christophe Chibangu n'umusivili Pascal Nyembo Munyumbu. Nkuko bigaragara muri iyi dossier ubushinjacyaha bwa gisirikare bwakurikiranyeho abangaba ibyaha birimo umugambi mubisha wo gukwirakwiza ibihuha, gushyigikira iterabwoba, kugambanira igihugu, kutubahiriza amabwiriza y'akazi, guhungira mu mahanga mu buryo butemewe, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo n'imyitwarire ya gisirikare. Bimwe muri ibi byaha bishobora guhanishwa igihano cy'urupfu nk'uko amategeko ya leta ya Kongo biteganya. Mu mwaka ushize wa 2025 umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riyoboye leta ya Kongo yatangaje ko Chiwewe yari yatawe muri yombi azira gutegura umugambi wo gushagwirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. General Chiwewe yavuye ku buyobozi bw'ingabo mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere 2025 iminsi mike mbere yuko umutwe wa AFC ufata umujyi wa Goma. Nyuma yaho yagizwe umujyanama wa gisirikare wa Perezida Tshisekedi ariko aza gutabwa muri yombi muri Nyakanga kwa 2025 ari kumwe n'abandi basirikare bakuru. Yabanje gufungwa n'inzego z'ubutasi mbere koherezwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa. Iburanishwa ry'uyu munsi ryejo rya mbere kandi ryibanze ku kugenzura imyirondoro y'abaregwa no kubasomera ibyaha baregwa. Biteganyijwe ko mu minsi iri imbere urukiko ruzatangira kumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ndetse n'iby'abaregwa muri urubanza rwitezweho gukurikiranwa n'abantu benshi. Ni nuko natwe dufunze page y'amakuru akomeye tuzakomeza gukurikirana iby'izi dosiye zikomeye z'aba bacommanders ba Fardc bakomeje kugenda bakurikiranwaho ibyaha bikomeye. Astra Vista.